Aloh lah, handset ni saya pakainya handset Samsung S24 Ultra. Lepas tu dia jadi macam cepat habis bateri. Kira macam 1 jam ni dalam 10%. Tak tahulah sebab banyak guna YouTube ke. Jadi cepat. Tapi tak tahulah kalau handset lain tu tak parut. Tak tahulah. Tapi seru macam parut ni. Tak tahulah. Sehari tu cah dalam dua kali. Tapi memang kuat sungguh lah.